Бағал жамауат, Аллах Субханаху Тааля кесілі құлларын, адам ұлыны, бүттеу жашаулары да бір түрлі қайғыла бұла өтөрче еткенді. Адам қайғысыз болмайды. Қайғы, ол бізді жашауымызны бүттеу да билеп тұрған сезімледен сыфатларымыздан біріді. Қайғыда айланған. Бірінен шығып біріне башыбызны кіргісті. Бірінен құтылсақ насыплы болдық біз деп, дағыдан ызынан шыққаннан құтылсақ әндуатын чайырық біз деп, бүттеу жашауымыз да қайғыды. Мұхаммад пайғамбар Аллахың саламы аңа болсын кесіні хадисінде айтады, кім ақыратыны кесіне қайғы етіп алса да, аны жүрегіне байлық салыр ма дейді. Аллах Субханаху Тааля аны жүрегіне байлық салыр дейді. Кім кесіні қайғысын, дүния қайғысын, ақырат қайғы кем етсе де, аны жүрегіне байлық салыр ма дейді. Аны күчін қаруын жияр ма дейді. Аңа дүния келір, ол аңа айланмағалайна тұрса да дейді. Дүния аңа кесі келір дейді. Ол аны ізлемесе де, анызынан қумаса да дейді. Аллах пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, кімні қайғысы дүния қайғы болса да дейді. Кімні қайғысы дүния қайғы болса да, жарлылықны екі көз ортасында етер ме дейді. Дүниядан да Аллаху Тааля аңа жазған болмаса келмез дейді. Мұхаммад пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның хадисінен біз не аңлаймыз? Біздің аңлағанымыз қайғы, дүния қайғы, ақырат қайғы. Жашауымыздың қайғысы, түрлі-түрлі қайғыла. Не дүнияны қайғысы бұла айланабыз, не де ақыратымыздың қайғысы бұла айланабыз. Аны халалы да бар, харамы да бар. Біздің ақыратта Аллах Субханаху Тааляның разылығына елткен жол да бар, ол жолдан тайдырған да бар. Дүнияны қайғылары нелелі? Дүнияны қайғылары ырысқы ізлеген. Халал бәзлесе ол да ақшылықты. Үйдегілі болырға сүйген, әрге шығарға сүйген. Ол да халалы бұла, керектісіче болса, ол да ақшы жұмышты. Алай, ол жұмыштадан бір жанына кетіп, қайсы қауым қарурақты, кім көбірақ болырғанды, кімнекі қарурақты, кімнекі қарусызырақты, кім шыққанды, кім шықмағанды, ол қайғыла бұла айланған. Аннан sonra аннан бір жанына кетсек, сыйы намысы болған, бейікке көтірілген ақыратны қайғысы. Ақыратны қайғысы, Аллах Субханаху Тааляны разылығын ізлеу. Бұсырмаллаға қорламны қалай келтірейім деп сағыш еткен. Жаш төліні түз жалына айландырыр үшін не терге керекті деп күрешкен. Ислам діні бізді жаяр үшін не терге керекті деп аны сағышы бұла, аны қайғысы бұла жашаған. Халқыбыздың ортасында амаллықны, жүрген амаллықны, ички болсын, башқасы болсын, аннан айырға, аны тиярға деп сағыш етіп қайғысы ол болған. Ислам діні арулық бұла, жұмшақлық бұла, рахатлық бұла, көгістірге деп күрешкен. Кесіні бұсырмалылығын кереклісіче үсінде бұсырман sıfatını қалай жүрітейім, қалай түзелерейім деп ол қайғы бұла жашаған. Ақыратны қайғысы. Мұхаммад пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның қайғысы нейді? Мұхаммад пайғамбар Аллахың саламы аңа болсын, Аллаху Тааляның сыйлы келетісі не қайғы бұла жашайды, не қайғы бұла жатыйды, не қайғы бұла таңы атыйды. Не де кечесі жұқыламағалайына не қайғылада өтүйді. Дүнияны башын қалай билейім да патшақ қалай болайым деп мысағыш етейді. Оғыз Аллах Субханаху Тааляны дінін қалай жаяйым деп мысағыш етейді. Мұхаммад пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның қайғысы неді? Аллах Субханаху Тааля пайғамбарлық бірінші берген жылларында оқына. Құрайшылы төгеректен баштан пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямны жұмышынан тайдырайық деп күреше, игілік біле, арулық бұла, амаллық бұла, асхабларын қорқыта, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямны қорқыта күреше, болмағаннан sonra пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям атасының қарындашына Абу Талибке келелі. Абу Талибке айталла,
Karındaşından tuğanına ait, süyse birlik bereyik, süyse patçaklık bereyik, süyse tişiru bereyik, ne süyse anı bereyik bu jumuşun koysun deydi. Abu Talib Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Kureyşlerine aytkan sözlerin jettiredi. Ne süysen de eterge hazırdıla deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne aytadı? Kaygısı ne edi? Dünyanı ızından kuğan patçaklık da, birlik de, tişirula da kaygısı ol bolsaydı, ol kaygını tamamlayık deyip Kureyş'le kelgendiler. Alay Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in izlemi ol tüyledi. O atamı karındaşı deydi. Künnü bir kolunma, ayını ikinci kolunma bersele de deydi. Dünya uğay, dünyanın patçaklığı uğay, Kureyşlerini en baylıkların uğay, kün bile ayını bersele deydi iki kolunma. Men bu jumuşunu koymam deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kaygısı o Allah subhanahu teala'nın sözün jettiriyordu. Ol jarlı busurmallarını, jarlı adamlarını karanlıktan Allah subhanahu teala'nın nürünü, dinini, cennet yoluna çakırga küreşedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kaygısı oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ashablarının kaygıları o neydi? Ne kaygı bulacak şeyle? Abu Bakr, Omar, Osman, Ali, başkalar kaygıları neydi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in canına bolayık da ol patçak bolsa bizge de andan bir ülüş düşer dep mi küreşiyle? O ise Allah subhanahu teala'nın razılığın izleyik dep mi küreşiyle? Abu Bakr radiyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem avuşkandan sonra tögörek baş titrep abızrap dinden çıkıp başlayan zamanda Abu Bakr radiyallahu anhu ne etedi? Kaygısı neydi? Ol dinden ketip bargan zekatını tıygan murtatlanı жаңыдан артқа kaytarırga, İslam'ını çeygine jeyiştirga. Baş kaygısı ol edi. Ümmetini çaçtırmağallayına birligin saklagan. Omar radiyallahu anhu'nun kaygısı neydi? Abu Bakr'ga tiyişli bolup ızından kereklisiçe halif bolurga. Abu Bakr jolunu kalay başlagan ese de, jumuşunu kalay begitken ese de, anı kibik begitirge küreşken. Omar radiyallahu anhu ashabla söylüp hapar ayta bolgan zamanda ayttı deydi. Har birigiz de ne zat süygenigizni aytçığız deydi. Birleri ayttıla deydi, bu arbas tengli bir altın bolsaydı, anı Allah'ın jolunda sadaka eterim deydi. Biri ikincisi aytadı, bu arbas tengli bir tolu, sıylı taşla bolsaydı, alanı Allah'ın jolunda veririm deydi. Omar radiyallahu anhu aytadı, mene bu arbas tolu Abu Ubeyde bin Cerrah, Muaz ibn Cebel, Huzeyfe ibn Yaman kibik erkek guruladan tolu bolsaydı deydi. Alanı Allah'ın jolunda, Allah-u Teala'ga tabunuda hayırlanırça deydi. Omar'ın kaygısı kimdi? Neydi? Abu Ubeyde ibn Cerrah, Muaz ibn Cebel, Abu Huzeyfe ibn Yamama, Allah kibik erkek gurulanı kaydan tabayım, alanı jumuşka salırça deyip. Kaygısı oldu. Osman, Ali, ızlarından kelgen ashablarını barısında sağınıp dursan, barısında kaygıları Allah subhanahu teala'nın razılığıdır. Yaştı kart dep karamağallayına Allah subhanahu teala'nı jolunda keslerini jalların berge hazırla. Onuvçuluk jerge salınan zamanda onuv ete. Onuvçuluk jetmese ana itinmegelleyine Allah'ın jolunda kalların tögörge itingelle. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ashablarını kaygıları ol edi. Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu dinge janı kirgen zamanında o saatlayına dinge kirgelleyine bu Kur'an'ı Kureyşli alkınçı eşitmegendile deyip kesine anı jumuş etip Kabe katına baradı. Sonra Ar-Rahman degen suranı okup başlaydı. Kureyşli saatlay tögerekten baştan çabışalla tüyelle ayırıp bir canına keterelle Abdullah bin Mas'ud aytadı,
bugünçe spassız Kureyşli meni közümde bir zamanda da bolmagandıla deydi. Abdullah ibn Mas'ud'un baş yumuşu neydi? Kaygısı neydi? Allah-u Teala'nın sözün halka eşittirgen. Tüyülse de, ol yolda canım verse de. Ala yete aladan ülgü ala tabi'ille, alanızlarından kelgen tabi'illeri, imamlarımız. Baş kaygılar neydi? Dinni aynıtkan, dinni jaygan, ilmunu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kelgen ilmunu kele turgan töllüge öttürgen. İmam Bukhari'nin üstünden aytalım. Birge yolculukka çıktık deydi. Sonra bir otouda turuyuk deydi. Bir keçege 15-20 kere uyanıp turuyuk deydi. Sonra hadisle bile kuruşkelliğine turuyuk deydi. Bir keçege 15-20 kere turuyuk deydi. Sonra hadisle bile kuruşuyuk deydi. İmam Bukhari'nin kaygısı neydi? İmam Bukhari'nin kaygısı ol siz alığızda görgen hadislerini jıyımdığıydı. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kelgen hadislerini tas bolmasınla kele turgan tölüge jetsin dep ilmini jıyıp kuruşkeni. Baş kaygısı ol idi. Olanı bulaşaşıydı. Abu Hatim baş kaygısı neydi? Baş kaygısı ilmi izlegen. Hadisle bile kuruşken, alimlege tübegen, bilmegenin bilirge kuruşken. 20 yılımda birinci kere yolculukka çıktım deydi ilmi izley. Bütün aylanganım jiyav et deydi. Ayaklarım bile jiyav aylanayım deydi. Ne at yok, ne eşek yok, ne tüye yok deydi. Jiyavlayına aylanayım deydi. Jiyavlayına kayrı baradı. Bahreyn'den Mısır'a baradı. Mısır'dan Damask'a keledi. Homs'a baradı. Andan ar baradı. Tövrike başka aylana kettim de deydi. Sanap durdum deydi kallay bir aylanganımı. Birinci kere yolculukka çıkkan zamanımda 20 yılımda bütün sanağanım 4 ayını toxtamağallayına barıp turgança boluydu deydi. 4 ayını ayak üstünde bargallayına turuydu deydi. Solusuz. Sonra Allay bir çıkkandan sonra annan arvasana yalmağallayına koyup koygan hem deydi. Ola birinci kere çıkkanıydı. Abu Hatim'nin baş kaygısı neydi? İlmi izlegen. İlmi izlegen, ilmini kesinden sonra kelgen töllüge jettirgen. O zatlağa barsın atınlay kete biz soru soruğa gerek biz kes bizge. Sizni bile meni baş kaygımız neydi? Biz bu dünyada ne zat izleyimiz? Keçe jatkan zamanda akılımda sağışım neydi? Yüreğim ne için kıynaladı? Anga sözlü gerekmeyli. Anga janız da har birimiz de kesi bizge qaray tınılay bilirge gerek biz. Kişige aytma, eşittirme. Senden soranı janız da bir Allah'tan sonra kişi bilmesin. Alay kes bizge. Batırlığımız jeterik miydi? Janız da kesibіз alыбызға қалған zamanda айтырға meni dünyada kaygım mabudu de. Kaysı kere, nençe kere ne de kaysılarımız Allah subhanahu teala'nı razılığına jetken, anı dinin aynıtkan, peygamberini sözün jettirgen, bir unutulgan zatını eskertken, meni kaygım oldu dep kaysыбыз aytallıqбыз. Ol soru, bizni yaşav jolubuznu kaysı janına barganın köygüstken zattı. Biz ne için kureşebiz? Baş kaygımız neydi? Yüreğim ne için jarsıydı? Ne için taraladı yüreğim? Abdullah ibn Abbas aytadı. Bu surmallanı bir yerlerinde javun javgandı deb eşitsem deydi. Yüreğim kuvanat deydi. Bu surmallanı yerlerinde, yaşagan yerde bir yerde javun javgandı deb eşitsem yüreğim kuvanat deydi.
Ol jer bilen meni ve baylamlığım joktu deydi. Ol jer bilen meni ve baylamlığım joktu deydi. Ne adamını tanımayma, ne anda meni jerim joktu deydi. Musulmanların kaygıların etken, dinni kaygısın etken, ahiratını kaygısın etken adam ol kaygını kesini çarkında üstünde kögüstürge gerekmedi. Kögüstemede buğay ol kesalına görünüp kaladı. Adam ne bile yaşasa da ol dışına çıkmağallayına amal joktu. Allah subhanahu teala jürek kaygılarımız, dinimizin kaygısı bolurça, ümmetimizin kaygısı bolurça, har kim de kesini жерinde bilimi bile, gücü bile, kudreti bile, onu bile Allah subhanahu teala'nı bu dinini bir жерinde kaygırıp gereklisice jumuşun tolturça Allah subhanahu teala yüreklerimizge iman salsın. Ve sallallahu aleyhi Muhammed ve aleyhi ve sellem.